Ublay upendon buram ya kita ke bapendon buram ya u bat don ka bomla bat u ni pedang sengap bat ai kublay pi barok gitu ke baju sengap tenan ban sengap bat ban pej ya ke videos hakane ke channel ke jingkerpat ya gitu ke paralok ke bampat dap ban subscribe dan ada pisau tenan iki video ke bapenmi hakane ke channel sengap ban ai jingkersan da ka bapenyon ya tu subscribe button Ublay uju pendon buram ya kita ke bapendon buram ya u bat kanu ka bangitmu mat ka thong ka bangidon kala ban jialong ladang gidon tang ka jinget bat ka jingshan ya skam hau namar omdon kanu ka bomla bat Ublay kene kala jialong hakawei ni kita yela kai cricket jongkari India ka kertang jongka ka dei ka Jamie Rodriguez kendiat ngi pai syapang jongka bat ngila ro ban saki ba haka jingela kai semi final jongkari India haka jingela kai cricket World Cup nakaliang jongki kendai ngiyo i bakane ka thayela ka cricket jongkari India kala pendan buram bat kala aya ka jingero ya uji sukres namar bake India kala banrung sedok ka final jongkane ka World Cup hangne ka ngiyo i ba Ublay ula pendan buram ya kane ka thayela ka cricket jongkari India namar bakala pendan buram ya u haka badai haka jingela ka final jongkari India Persya ya kari South Africa menen ka janmet kari India kalala ban pelem ya kari South Africa hakane ka jingela kai final dasan pu ar teli kiron badai hakane ka jingela kai dei kari India ka balas dang shua bantet hakaba kale ban kamai hadu arspa kendai pepra teli kiron da henyu wicket badai hadin bakari South Africa ka sedang bantet kala persangkat balak ban pentam ya kane karon kabagari India kalayo penban hadok ban dakut hi kecingela kai kari South Africa kamla syuk ban pentam ya kane karon jong kari India kumta kari India kalala ban pelim ya kari South Africa hakane kecingela kai dasan pu ar teli kiron kumta ketim ya la kai kriket jong kari India nakaliang jong ki kentai hadin bakalala ban pelim ya kari South Africa hakane kecingela kai final kalayo banra sendon ya kane ke World Cup jong usnam arajar arpusa badai hang neken ngiyo i baka buram jong Ublay kala tengshan hakita ki bapendon buram yau bat omdon kanu ka bamla bat Ublay mentapat ngin ya pai sika jingela kai football haka jingela kai jong kalalika hapneng ke klub Barcelona Persya ya ke klub Elche hakane ke jingela kai ke Barcelona hadin bakala syaram haka jingela kai ke badang sudap jong ka Persya ya ke klub Real Madrid mentapat kalawan pai da kajing job hakane ka jingela kai Persya ya ke klub Elche haba pai bat pai shikane ka jingela kai ke klub Barcelona kalayo ban penki ya kejar dang hake medit ka ba khandai lingba ulamin Yamal ya ka bol ka balapan bo dau Alejandro Valde tang ar minit hadin kane ka gol kata hake medit ka ba khatwe ka Barcelona kalayo biang ban penki ya kejar lingba Ferran Torres ya ka bol ka balapan bo da Fermin Lopez kumta de hake minit ka ba sa pheu ar ke Elche kalayo ban penki jar Chikol lingba Rafa Mir ya ka bol ka balapan bo dau Alvaro Nunes bat habalakut ka jingela kai jong ka kala ka banangkong ka Barcelona kalatam ya ka klub Elche da ar la ka wekol kumta de haka jingela kai jong ka kala ka baar i kumba ka Barcelona kan sala ban tap gol bot Persya ya ka klub Elche hanre penban ka Barcelona kalayo ban tap tang da Chikol kata haka minit ka bahan rupewe lingba Marcus Rashford ya ka bol ka balapan bo hi da ujo orang yelakai kata Fermin Lopez bat habalakut ka jingelakai ka Barcelona kalala ban pelem ya ka klub Elche hakane ka jingelakai dalai la ka weko lengba kane ka jingjob ka Barcelona kadang penskam hiyelade bakan don hakakerdan ka baar hakamit ya kain poin jung kala lika wala kadang duna haduk san poin bakan poi syakakerdan ka ba Real Madrid kadon kata hakakerdan ka ba hakredo jung kemit ya kain poin hakaba ka Barcelona kalayo ban kamai da arpusan poin deki khatwe sen mi badan de ka bajo prasen ya khat chisen bacha aram arsen mentapat ngin ya pai shika jingela kai hake English Premier League hapadang ka klub Manchester City Persya i ka klub Bournemouth hakane ka jingela kai ka klub Manchester City kalapan i bakal stang biang ban kalanbor hakane ka ayom yela kai jong menta usnam hakaba kalala man pelem ya ka klub Bournemouth ka babat hakakerdan ka baar hakame ya kan poin hadu dalai la ka wekol ya kini ki lai teliki kol jong ka Man City layak bantap lengba Erling Haaland hake menit ka bakat hanyau ya ka bol ka balapan bo da Cherki badai hake menit ka balai phulai Erling Haaland ulaya bantap ya ka kol ba arjangu ya ka bol ka balapan bo hi da Cherki bad ya ka kol ka balai na ka banta ka Man City layak bantap
lingba uriali haka minit ka bahan rupeu ya ka bol ka balapan bu da ufil for that kat ba ya ka cikol na ka banta ka bon ne mau laya bantap lingba uti adam haka minit ka ba arpeusan ka klub Manchester City lingba ka ne ka jingjob jongka persya ya ka bon ne mau judge ka lakiu no shika kerdan ka ba ar haka mit ya ken pon jong ka Premier League de ka ba kene no ya ka ne ka kerdan na ka klub bon ne mau haka ba ka klub Manchester City ka laya ban kamai dekat kendai pon na ke cipeu sen mi madan bat kadang duna hadu henry pon ya ke klub Arsenal ka badon haka kerdan ka bahak ledo jong kemet ya ken pon kublai shiboni pi baro kitu ki bujisung tenan ban skap ya ki videos hakane ke channel in skendopat bat pi hakave ke video kublai shibon